U večerašnjih 45 minuta saznajte odakle piramide u BiH, ko ih je izgradio, je li imao građevinsku dozvolu. Za 45 minuta govori najpoznatiji BiH egiptolog, profesor dr. Tutmez Obmanović. Gospodine Tutmeze, prije svega dobroveče i dobrodošli u 45 minuta. Dobroveče. Prvo pitanje, odmah da pređemo na stvar. Dakle, gospodine Tutmeze, kako je uopšte došlo do otkrića? Pa ovako, mi su kod djeca ovdje često igrali kibera i onda jedne večeri u julu meni je došao usno glas i rekao: Tutmeze, ja se pripao, a zaslušao šta mi je glas rekao. Glas mi je rekao: ono brdo, če vi igrate klibera, to nije brdo, to je piramida. Ja se odmah ujutro otišao, stao kod Ruše 2 i povukao neke paralele koje ću sad vama prezentirati. Ovako, jednu sam povukao s lijeva, drugu s desna, da bi treću povukao horizontalno, tako sam vidio da to u biti nije brdo, nego je to piramida. Ono što sam kasnije primijetio, a to su tragovi egbatskih dvokolica. Kao što vidite tu, oni su tu ustigli trag u zemlji i gdje su dovozili kamen, koji je bio toliko težak da i danas tu stoji trag. U redu, ako nešto to je zanimljivo, kako to da je ova piramida obrasla, dok su one u Egiptu gole? Baš je drago da ste to upitali. To znači da su ove piramide, da su ove piramide bile prirodnih epasi. Jer ovdje je trava imala vremena da narasti, dok tamo su piramide gole, tamo trava još nije narasta, znači nije još imala vremena da naraste. Isto što je zanimljivo, kaže se gdje ima piramida, ima i faraona. Kako su oni živjeli, ako ih je bilo u Bosni i Hercegovini, i imali možda potomaka? Oni su tu živjeli bogovski faraoni Bosne živjeli, imali su svoje robove, preko više hiljada robova, imali su svoju vojsku, poznate bosanske tudume. U Bosni danas nema potomaka faraona, ali ima dosta potomaka tuduma. Kao što vidite iz priloženog iskapanja su dokazala da su u ovoj kući, u ovoj i u ovoj današnji potomci nekadašnji tuduma. Zanimljiv podatak u svakom slučaju. Ono što je aktuelno i dan danas, kako to da su piramide građene na javnom dobru? Jesu li oni uopšte imali građevinsku dozvolu? Tada su inspekcije bile dosta gore nego današnji. To se nije moglo izgledati naravno nešto, a da nije bio građevinske dozvole. Normalno da su imali građevinsku dozvolu za piramide. U redu, a odakle uopšte Egipćana na ovom području? Zašto baš visoko? Pa tu postoji više teorija, kao što pokazuje ova karta. Jedna ova najempirijska, koja teorija je istinitija, govori da su Egipćani jedni došli iz zapada ka istoku, dok su drugi došli iz sjevera ka jugu, da bi se stacionirali ovdje neđe na sjeveru zapadu od visokog. Druga skupina se stacionirala malo ispod njih, dok je treća skupina došla iz istoka prema zapadu, a četvrta između juga prema sjeveru. Četvrta se stavila ovdje malo na istoku, a peta, ova treća, je ispod njih, dok se onda razmatra gdje grad piramide. Bilo je 2 rješenja, jedno gore na sjeveru, da bi se došlo do rješenja gdje smo mi našli danas, da je piramida na visočice građena ovdje. Evo, baš kako se vidi. Da. Sve je to lijepo, ali postoji li mogućnost finansijske eksploatacije ovog fenomena? Kao što vidite iz priloženog, mi smo obuki našega Ramze visokog, kako su je nekad oblačili poznati Tudum. On je ovdje sa, ovo je njegov friz, nije ovo kapa, ovo mala digresija. On je ovdje obučen u tradicionalnu nošnju bosanskih Tuduma, a ovdje je zajedno sa svojim Doratom, na čemu su oni za faraone trgovali, vidite ovdje je opremljen sa najsuvremenijim opremom tadašnjom, trgovali su sa tadašnjim prvakom eksporta importa Trojom,
koja se nalazila na današnjem području opštine Čapljina. Radović, kako čujem, u punom jeku. Ima li poteškoća pri iskapanju? Ono što nas najviše jebe, da prostite, je naš mentalitet. Kao što vidite, ovdje 1, 2, 3, 4, 5 radnika gleda, a samo ovaj jedan šupak radi. No, mi se ne damo. Ovdje, mi se ne damo, imamo veliku pomoć lokalnih dužnosnika i egipatske vlade koja nam je donirala ovu mašinu za detekciju mumija, zvanu Tutankhamon GTX 450 kubika, kojom se detektira mumija na 100 metara. I mi se, kao što vidite, ne damo. Svaka čast, želim vam puno sreće, da se opet na kraju vratimo na ono od čega Bosna i Hercegovina može imati koristi. Dakle, kolike su mogućnosti finansijske eksploatacije ovog fenomena? Pa mogućnosti financijske eksploatacije su velike. Mi ovdje, kao što vidite, ovdje naši radnici stavljaju spravu za bungee jumping za turiste koji budu dolazili gledati ove piramide u visokom, a kao što vidite i razvili smo cijelu jednu mrežu trgovina, čije, kao što vidite, turista ima previše, sve je gusto turista, gdje se prodaju suveniri, vaze, lonci, madreci, a ima i piratskih CD-ova, ono, neizbježno. Gospodine Obmanoviću, hvala vam najljepša na ovom gostovanju. Nadam se da smo BH gledateljima razjasnili o fenomenu koji je nedavno otkriven u Visokom.